abusia for me ma obi bia ha mo bibia achi mo bibia adwesan se mredi adane empanyi si enamdua so na homa ehunu soro sabi ewusie bia ni ho soro ejani ase mekọ bisu yankọ kwa betwere bo na nyansa bo kwa berima bedi de enye ma ho odi na enya menyansa awurade adom ene momoa na mprepi se de ana meka no se me da se de a na me da Reverend James Kwaku ate mpapa ba ko me da na se na madam ahwefo nyina se sanse mo na mo subscribe to channel na ne yenya adaka etese ni yemie so se free ho se free se hwio se free hino yenima de kura ye dai ewo na da ne da no mu ne ya de bremo na ye de ba ya twere YouTube no de na wasa me sa de bremo na mo so mu ade ko na me da masi bebrebe aboafo a mo boa me ma me twa video me cameraman me sound any artista amo sacrifice a lot e ka me ho e me ye de foto sem asresem e de bremo channel dem be ma be di de GH e na be ma be di de TV abusiafo ma ye bebrebe se me da masi anukura ni ka me si mu nra no ka me ndu mu fie ka me fa ha na makoche a me fa ha na makoche kese su kura nyame aye madom be ma be di de TV ni so egusu a ebo adwuma gidigidi enti ma me ntia no na mredi adane wan hwe ale nsu ato fomo ni ade abra me bibi shase abofu na shawo no odi mesramu meda na maje no meda mase YouTube fo ase ya ade nti omo boy abaso na mekọ bi yankọ no kwa aka gold no na metimi age se wa ankasa so sa aboa me timi sremo award ya me ni mu nyina mo dia yankopon hira mo onya mo kase se ma subscribe to channels ni nyina na ne ya boy abaso etise na ebripam no mesa ma babie me beda amase moate na me hira obi bia no nyi obi akase everything is on process. Don't forget sa no anya adwuma ni pedua na bre hwie bedei boy that's all that's kali on process. Hello the whole world Ghana for edamase bebre bedi de TV na yetia say eyemumua se mo subscribe to the channel na enkenne ade afefefe ye kura minki ensanka wa hwa ade efri YouTube edna mo modern mo musika mo mre a mo se wo ye hunti ene hwa abasobode a YouTube ede ama bedi de TV na abasobode enye ye nkwan ade o esan se muni wa ye ni hunti eno nti ene na abasobode ya ba e wose ye de ba ne de bekyem fise ansa na ye nsa be kan we no eye momoa ai enti sade ye sitie no monko soara na monhwe bedi de TV odo a mo de bo dom ema ebre bia yetimi etwa foforo ede ba we de silver no ena ye nyen we ye silver medal ye twen se ye nsa be kan gold medal na se ye nsa be kan ne gina wo so minu mienu enti koswara ne hwe bedi be TV wabasobode bedi de TV abasobode wonso dia ye nyina ye dia love you all bedi ne Reverend Kwaku Boateng ye Baptist of Ameda Ensafumbi no one Living Fountain Baptist Church asokore mampon na Living Hope Baptist Church audio na panyin say so be fu dia pa ye piano twenfo bench bo be ma ba ko pe the whole Ghana he did the one why ye adwumaden na adwumaden no abasobo ni nyina agira mo amoso esenti ana elewie maba eyemframa mu me ba se be di asida kese mamu wo a maboa be di de ama abasobo de kese etise ne nsaka so nyankopon nhira de mamu nyina ebi se seven panyin se enye obi bi ni obi na nipa bi ni de waye bi ama no sabe bedi de won fa sika mbe she obi abotom mo amusika na mde to credit ana ya bedu ba bi ya dre mesre nyankopon nhira kese de mamu monkosoa na monhwe bedi de TV monkosoa na monhwe na abasobode e chen we emra
am gidi yese obi biara obehwe bedi de TV ana bibi biara bedi de beba bontin obi bia obehwe no awurade bema onyi nkyire o mo ayaresa wakoma so ade bia ohwe bia wonsa beka abusuya moma yem promote no na onyame emfa so nye nipa mayen medamu nyina mo ase esie ni kagyae eni aseda kan tete no yesi akokobone a na nedwure mu de enko aba ya akwadwefo o mo mone nso ade achi na se radio station bia kasa bedi de en na busuya ya mamu nyina yeko onyankopon hyira mo medamu ase